Smatra se da je IT sektor kao i veštačka inteligencija naša sadašnjost, ali i budućnost. O tome kako mašinsko učenje i veštačka inteligencija funkcionišu, koliko mogu biti korisni za razvoj i napredak društva, ali i pojedinaca, govori u sklopu svog predavanja na Akademiji Zapadne Srbije Odsek Valjevo dr. Đorđe Petrović. Pa cilj mi je da ispričam da ovo što radimo i ovo što držimo nastavu studentima je nešto što mogu oni da primene u svom okruženju. Mi imamo bezbroj primjera da se mašinsko učenje i obučeni modeli mašinskog učenja primenjuju u različitim sferama. Cilj nam je da pokažemo da to mogu studenti da oni savladaju, da nauče, da prave različite modele, da ih obučavaju na nekim podacima koji su iz njihovog okruženja i koji mogu da utiču ili da pomognu u instituciji ili u okruženju u kome rade, da nešto poboljšaju, prepoznaju, naprede i tako dalje. S obzirom kao i sve nove stvari koje se uvode, ima dosta nepoznanica i ljudi gledaju onu neku negativniju stranu svega novog što se uvodi. Kako na najbolji način da iskoristimo sve ono što nam mašinsko učenje i veštačka inteligencija pružaju, a da opet ne dođemo u tu situaciju da zapravo te stvari nam štete? Pa ono što mi na prvi pogled vidimo, to su oni servisi koji su nam javno dostupni, koji su opšte globalno poznati za generisanje tekstova, za generisanje različitih sadržaja i to je ono što na prvi pogled svi koristimo. I zaista kriju se tu neki izazovi u vremenu u kome živimo, to je da je moguće vrlo lako praviti i generisati lažne vesti, lažne fotografije, a izazov se sastoji u tome kako mi, kao korisnici interneta, kao konzumenti tih sadržaja, kako da razlikujemo ono što je tačno i što nije tačno. Ovde u nastavi nama je cilj da iskoristimo ove algoritme i metode koje imamo, ali da ih obučavamo na našim podacima iz firme ili okruženja u kome neko boravi ili radi, a ne da ih obučavamo na sadržajima koji su nam dostupni na internetu i u stvari na taj način se borimo protiv one negativne strane koju nam pružaju ove tehnologije. Kako studenti za sada reaguju? Svima nekako, pogotovo u mladima, je sve ovo jako zanimljivo i oni se najčešće upuštaju, ajde da kažemo, u ceo taj svet u odnosu na neke starije generacije koje ipak imaju zadršku. Kakve su bile prve reakcije na celu ovu priču? Pa iskren da budem, studenti su uplašeni. Plaše se da je to preteško za njih, da ne mogu da nauče, da ne mogu da savladaju i upravo nam je i cilj to da pokažemo da oni koji žele, oni to i mogu. Mi smo akreditovani za izvođenje studija u strukovnom obrazovanju, na oba nivoa studija, i osnovne i master studije, i cilj nam je da pokažemo i kroz ovo predavanje danas da oni koji žele imaju i priliku i mogućnost da to mogu da nauče i naravno da posle toga primenjuju. S obzirom na vaše iskustvo, znanje, šta smatrate, u stvari kako smatrate da će izgledati naša budućnost kada je u pitanju mašinsko učenje i veštačka inteligencija? Pa mi smo već okruženi time i sada je izazov u kojim sve sferama može to dodatno da se koristi, tako da ne postoje u nekim oblastima pravila koja govore to mora tako i tako da se koristi, već je ostavljen prostor programerima ili istraživačima da razvijaju svoje ideje, svoje modele i da pokušavaju da nađu primjenu u nekim oblastima u kojima do sad ta primjena nije pronađena. Smatrate li da će ovo postati naša svakodnevnica i da ćemo svi u nekom trenutku sve ove alate koristiti u svakodnevnom životu? Pa već smo okruženi. Eto, oni koji voze automobil neka obrate pažnju na naplatnim rampama, postoje modeli koji prepoznaju registraciju vozila i prikažu to na displeju. Veliku primjenu je ovo pronašlo u medicini, u prepoznavanju i čitanju različitih medicinskih izveštaja i u mnogim drugim sferama. Budućnost je pred nama, ali i na nama kako ćemo je iskoristiti.